Gaka ni yetu. Hiji nitio nteto chetu Ajagetu FM. There should have been a reconciliation of pending bills so that each and every hospital can sign off with NHIF before NHIF closes. Nikaambiwa ile bonge ilikuwa inapikwa kwa siongo kwa mawe imerudi. Lema ikie kusoma mediasiana ndo maa siongo kachoro. Munyusa oki onyu tuenenyu mbamba kwa mbamba. Ne wananchi bari ku members of parliament bara consultite. Bunge betu kapagite musimamo interest chiao bakumakira. Mbunge na president basirikiana usirikiano bwasiri penga kasagwa bameotorea. Inkado chamwanya mudhikiria mwendo wa Getu FM nontu bako dinambere gutudhikiria na gutuwatambaru indeto cha daida tucherukire mbeta Frank Murimi. Getu FM. Mutaratara wa kuyukia maoni ma Kenya iguru rwaria rwa kuruta munini wa rais Rigathi Gachagua ubichini ukathi na mbere ntere mwanya gandiguru nintugo ya imunde. Mutaratara uyo riruthikira kiri kaunti chionde 47 ara kaunti ya Meru akariba kathi nyombani ya kimichemani akamudeho naku kaunti ya Tharaka Nithi mutaratara uyo kiruthikira kathwana kiraikio gikaro kinene gya kaunti no mama mathiete na mbere warira ntu baingi bonanitie kuthurua mutaratara uyo bakiuga kabunge bagutumirwo kuthiria Gachagua gisiasa na kurega kwariria mantu mara makwinyiria mu Kenya. Getu FM. Na kiri ndeto chingi kirigai kigwiririte ntura ya ngani rairi gatithini wandia mukothi Matharaka nyuma ya kumenyekana nkurukia antu 20 gitwe bagikwe kumania na murimo wa itema gintu kiragita kwereka hindi akari banterini barombete rwangiro gima bomwire kwira bidhabago guntu gukwibu kumenya bwegie mpanga ino itabura tukumenyithi mwandiki ndeto etu Muriungi Makonyim. Waya na kerigari biwate atori nturani yangani ntera chagatithini wandini ya mukothi Matharaka North ikere kwerekana na atori ko watu murimo ta kwereka wa matema ara mwankatha ino anturi ya mwankomo bakweta antu bakwirire 20 nturani no tontu wa murimo wa matema tigo ngani ne tema rideri etema twakinyogo watueka arume bainge batiriaka ibakwiri matema ndiko niringa teneta taikoringa TV kana tamwa toka mama hene toka uria tere tigo turenda Profesa Mwabo aja tutethie atwokwe njamu enu twere gwimbia na thinendene yaria ya ngani sabujunete na kirwa sabujune umwe wake bakethika mtu umwe nturani no gwarira bange na babageti kwa na murimo uyu arietwa nani Mutiga kuma ngani ndi muciari wa mwana wakwa ta Dennis Kimathi na ntu baingi baiya bari yake amberie kwa Januari tariki 15 na kuma gwa takara muji kaerekana sukuru na umire sukuru atura kuthina cibitari rionthe andimita cibitari mbinge Kenyatta na guntu kungi kwingi thirikari utaoganeci kinya kampu ya ngani etothima kinya kiambagiria na niogo menyekane wewe gobunetema nontu na nyothe ino ndiaga kuguru waku ikuimbutha ino nende bakirambaga thirikari ko baretera mabitha mogima wa mwire nturani no yangani na matura mathiurukirite kenda bachunkuna gikithomo kiragomba kweke watiragia antu murimo wa matema nturani no na mona kuramba na bakuru bagentura baya nturani no bakiendoka kenda gutigiro ukaya kwiguma rundu barumirite ntura no mathire imakite ntura no nkaraga aitwa kuthira ne tema tukauritio twinga tukarane tema uko na serikali egari bwakombe katwe tuthimwe wi murimo twina utomenya tukauwa mwabo naje twekerio tuthirie ndoka wi muntu no tumurirekire no ndotimana utirange ba ukwa bono gwatu kukwa ngani mundenana wana bamyanke thatu barekwe bakerwa ne tema mwekoro agianda rethi ekinya mieri 5 akauma athi kuthimwe inda yeyanga gwene tema mwana tikoreranda ende tio twakarire tatwekerio ntijimbi yotayo nibo tugwatie bone bubwena kiripotera Getu FM kumantere cha Tharaka Beta Muriungi Makonyi. Getu FM. Na warira ndigoro kongwira ntugi ya kansa ya kiga kia Nyonto mubunge mwikuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu arutite mbeto akiri antu kuthiaga cibitari gucekerwo murimo uyo ibu murimo uyo woneka omba gutiritwa kurio Kimathi Ntomero na ndeto nkuruki.
nonto bwa gutangutana iki kigankama kya murimu wa kansa nyonto kigarukite nturekana gukumbata agekuru inde mubungu agekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Ngugi wa Mwindu alwana wega ntukwumagira kuraithira masibitari gwa kagita tugera nene ya kwariria mantu ma kansa ya breast ekoro thenira nkukurukira theinura mpinge na ndari umbari kinyakuru ithena cia kansa na kansa rere common theno kansa ya breast kansa na kansa kinya ningono gwende no thino na ntikumenya ende kira kiriogo ekuru na ari benu iri wateka watatwana twatu nini no kugateka kansa nyonto akiri kwina mithemba mwanya ya kansa tafadhali ti kansa yonka kuna mantuma saveko kansa kuna mantuma kansa hapa no titi momwere gunde kinya kurubale ya prostate cancer kiko titi momwere gunde to kansa cia jesi ya mithemba kwa yo ya anga magoro anga ya leukemia anga ya mbio ethino at least inu ya nyonto tirinya ria wa disibitare kieto ke routine ukurukira sibitare ugachekwa wotie wecheka kwa utano bura cheka wa ukarida nyonto cia ku every now and then tafadhali it is very common it is all over kunde kwa kugenda no ndaithamu imboyo kansa ile bantu kinya stage 4 yo kuretera thina echiomie uraithwa mapema mya kansa ya kwite tata kawenio tuko gituma bantu rothe investigations uraithwa kansa singire tuko mawinda wino to kuliririo ntu thaino irio lyambirire bikuma zero manga kuthiona na iria to kunyora ng'ombe ni munte na matokorea nguni muntange ne matomo tia voindo na tukaruga tonto tumba kwa wena nyama cia kumuye we gore mwekoro rothaga kitchen garden waku ntu ntobimu boko na tukira winyanya mtu athia kabwirira rukire agatua so kila mtu nagerie kuruga tumanto twake na gutiomba monde tukavoinda mantu mari kwi mama ngiripotera Geto FM kuma gicigo bunge kia Marambeta wa Kimathi Ntomero Geto FM tukiuma kaunti ya Tharaka Nithi tuthi kaunti ya Meru arantu barabaturaga ntere chirambo mo wandi antunene gembe barombete thirikari ya kaunti ya Meru kubachereria roye bagitariria mithange kwera bakurukagira hiwagi ibwaroye ruro itaburato kumenyithi mwandiki ndetu Ndrokas Lindia wantoida akari na atori bawadi antunene gembe north ntoreira ciomia kilera na lenjoka ne bautariria thina ya wasia rwe baukilukira bakiwa beta kilomita kathomba kuria rwe batue kinya mboira twenjeri tutana cia rwe no ntutunyanya rwe tukararira tutionenya bia kuria mami no kuona rwe Rwanda rutere na bakore bare monyo eta sukuru remwe ogethenya kanike irikite tukarewe inyonte kwasi rwe tukarewe impare kwasi kinge bia kuria na bia kunywa rwe twira narora ya kutonwa na mabau tutia kinya nyumba itu tutiona wo tutetheria tubatia kinya tuketha mwanya na nduira baumiete nyumba Patrick Patu ito kwera take mami wetu ngabana weye na kayalla we otwinjire rwe gatura tha 12 tukiya ni thaithano cia muthenya tukethenya ne mama ne bamwe bare mirunyo eta sukuru base wowe obo reu kiriro kyo ne kire MCA wo Patrick Muliuki kana Patu na gavana wa Meru Kawira Mwangaza kubenjira ithima ntere iu na kubato tangi tha imbura yetete na mbere kura bone kwa kweka to na banjiririo rimi bonini Patrick wetu nawe yo ntodio to lelie kwanda rukilera na lulu batara Patrick muthake wetu ratwendete muno inkorombe ndringiwa mami wetu Kawira batwe kinyamara kinene kira tugulugaira batwi roe ankoira mami wetu Kawira atwana twake tulatwe rungu rwake kuma Patrick itwagulugeria na bau na barau abora basietirie barau bakaturita inya metongi mongo na rira bawire baturita metongi mongo batoyuririe itwenjiro ndoi nyinge pio ontukithaga twina ndoi nyinge twanda inya masukuma twanda inya makabenji nkiripotera Geto FM kuma Kilere Gembe News Mbeta Dokas Oledian Toidham Geto FM na mwikuru wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njukitwe Mangreti Muthomi agunite ana bachukuria sekondari ya Kiarithaira iri Gamba Ng'ombe na into mwanya bia gutumira era hirio tauru chewetera mweri kiria nabari chabuni cha kweria gati iga into bingi Pamela Mukamwe Muthe na ndetweno First Lady wa Tharaka Nithi Margaret Muthoni Muthomi na riungite sukuru ya sekondari ya Kiaritha wa Gamba Ng'ombe kiri mubango wa Jinwe Initiative kuria tethereretie arutwo sukuru ino na into tatauru cia gutumirwa ni ciana cia iritu wa mweri thamuni ndawa cia magego na nkinya brashi kuria gwetete mubango uyu wa Jinwe Initiative magatigirira magutethereria arutwo mama kiri mauntu mwanya. Tumesikia mambo ya maji na having water tanks, you need a bus, dining
hall ijaisha, mnataka mipira. Mulisema mipira ama tulisikia vibaya? Ya football, kuna basketball hapa. My team of Jinue, I think we can do these balls, isn't it? They are very talented. Najua watatafuta. Tutatafuta hiyo, tuangalie, and I'm sure we'll be able to bring some balls very soon. So when you are here in school, make sure that you do your best. Try. This is the time you try if you can be good in netball, if you can be good in drama, and those skills will help you. Mumesikia vile our chief officer wa public health amesema, they've already done an assessment ya maji, but unajua sometimes huwezi fanya kila tu mara moja kwa sababu shule ni mingi Tharaka Nithi. They've already done an assessment na kuna program wata roll out very soon, na tumepromise tank moja na mipira. That one will come very soon, God willing. Tulikuja na something for all of you. Na this one will be sponsored by the county government. Kuwa na bidii in whatever you choose to do, and anything can get you where you want to be. Mwarimu munene kiri sukuru eno